Grad Knin je po ocjeni zapadne štampe i predstavnika hrvatske vlade centar oružane pobune stanovnika srpske nacionalnosti u ovoj republici. Prošla nedjelja je bila zadnji dan izjašnjavanja srpskog stanovništva u Kninskoj krajini za kulturnu autonomiju. U gradu ulice puste jer u Kninu vlada uzbuna od momenta kada je hrvatsko vrhovništvo u Zagrebu ovo izjašnjavanje Srba proglasilo za protivzakonito i pokušalo uz pomoć policije i upotrebom sile da to spriječi. Zato su se i Srbi u Kninu, a i u ostalim mjestima latili oružja kako bi po njihovom osigurali demokratsko pravo građana na izjašnjavanje. Nedemokratske prijetnje iz Zagreba da se ovaj referendum spriječi, a još manje demokratske mjere Srba da to po svaku cijenu sprovedu, doveli su do zaoštravanja međunacionalnih odnosa, pa je došlo do uvođenja noćnih straža i postavljanja barikada na cestama prema Kninu. U dijelu sjeverne Dalmacije danas su bile velike prometne teškoće zbog kamenih barikada koje su tokom prošle noći kamionima ili dinamitom postavile grupe ljudi od kojih neke naoružane automatskim oružjem. Evo nas na cesti između Šibenika i Zagreba kod Obrovca u koloni mnoštva turista. Žalost. Grozno. Kraju kraja, to je moja zemlja, moja država. Slobodno se mora kretati svako. A što mislite o barijeri? To su sabotaže neke. Ovo je čisti kriminal, najblaže rečeno. Barikade postavljaju građani Knina uz pomoć mještana okolnih sela. To je ovo koje vidite, ovaj podvožnjak koji se jedva malo vidi i ova cesta koja ide desno i ona tamo novi krak koji se završava prema Novoj Šumici, to je taj čuveni klanac. Recite nam zbog čega barikade? Ljudi nemaju povjerenja u nove strukture vlasti. Ljudi su u mnogo čemu isvarani. Historija nas je poučila. Tako da i tu ima puno toga, jer tradicije, nasljeđa, povjerenje, nepovjerenje, sve je to tu. Zašto se borite? Pa oružje je nužno zlo. Mi se borimo za, recimo, jedan ravnopravan položaj. Čuli ste puno puta, ja mislim da je to više otrcana fraza, kaže nešto malo manje nego Šiptar na Kosovo što imaju. Ja mislim da je to upravo tako. Nova hrvatska zastava sa šahovnicom se vijori iznad Šibenika. Srbi u Kninu ne prihvaćaju ovu zastavu jer je veliki broj srpskog življa upravo pod ovakvom zastavom nastradao u toku rata od ustaškog terora. Međutim, ovaj sukob između Hrvata i Srba je izazvao paniku među inostranim turistima. Ulice Šibenika su početkom septembra ranijih godina bile prepune stranaca. Štete za jugoslovenski turizam se ne mogu ni procijeniti, jer ne samo da su gosti pobjegli, već su otkazali oni koji su trebali doći. Kako vi ocjenjujete te događaje u Kninu? Pa ja mislim da su oni bili potpuno nepotrebni, a manifestirali su se na jedan način koji ruši pravnu državu, uvodi nasilje na cestama, na putovima, vrši se pretres prtljaga putnika, zaustavljaju se automobili, vrši se osobno lektimiranje, na što te osobe nemaju pravo. To je kriminalan čin. Odmah da kažem da Srpska demokratska stranka nije imala nikakvih udjela u tome da okuplja ljude i da podiže barikade. To što su podignute barikade nije nikakav banditizam, to su u stvari časni ljudi podizali, ljudi koji su se branili. Iako se vođa Srpske demokratske stranke ograđuje od postupka građana u Kninskoj krajini, očigledno mu ova građanska neposlušnost i samovolja idu u prilog. Ovdje u Primoštenu, gdje profesor Rašković živi, njegovo prisustvo je izazvalo revolt građana hrvatske nacionalnosti, koji su vođe Srba stavili jasno do znanja da je nepoželjan u njihovom mjestu i smatraju da Srpska stranka ne želi ostvarati samo kulturnu, već i političku autonomiju. Kako građani ovog malog i lijepog mjesta Primoštena vidite i komentarišu događaju u Kninskoj krajini? Pa gledajte, ovo što se dogodilo u Kninskoj krajini prije 10-ak dana vezano uz referendum kojeg je provodila Srpska demokratska stranka i pod krinkom da se radi u stvari o referendumu o kulturnoj autonomiji, a stvarno se radi o autonomiji političkoj. To je pravno potpuno neutemeljeno i samo otkriva jedan veliki scenarij koji kreće normalno od Miloševića i njegove svite. Mi osobno ovdje kao mještani Primoštena smo to doživjeli kao jedan atak na demokraciju, kao jedan atak na koncu konca i na naš kruh.
na naš svakodnevni život i rad. Nakon što se situacija u Kninu bila skoro smirila, prošle nedelje je došlo ponovo do zaoštravanja. Barikade na cestama osigurane teškim automatskim oružjem su postavljene jer se pronijela vijest da se hrvatska specijalna policija autobusima uputila u Knin. U ovakvoj situaciji je dovoljna i jedna iskra pa da dođe do otvorenog oružanog sukoba između dva velika međusobno zavađena naroda u Jugoslaviji. Koliko je blizu ili koliko je daleko možda eventualni građanski rat ovdje u Hrvatskoj? Podjednako je blizu koliko je daleko. Ja bih govorio rađe o etničkom ratu, međuetničkom ratu koji je mnogo gori od građanskog rata. Građanski rat ima socijalnu notu, a etnički rat ima dublju notu. Ima nacionalnu notu, dakle on bi bio dublje ukorijenjen, mržnje bi bile mnogo dublje i svaka stvar bi se u Hrvatskoj i u Jugoslaviji cijeloj okrenula. Ne bi bilo papirića koji bi ostao na istom mjestu i koji ne bi bio okrenut ukoliko dođe do tog rata. A kamoli vlada, a kamoli ljudi. Prilazi u Knin su prije 3 dana bili ponovo zatvoreni. Hrvatska vlada još ne preduzima ništa protiv ovog nasilničkog ponašanja jer očigledno bi međunacionalni sukob doveo do intervencije armije.